Kumshi bentaban sedang ya kejing rakhi ya kejing dak praspa asnam jang kejing yap St. Francis di SCC ubede uwei na kinong ya lam niam bapau nam jang kabalang ke Franciscan Youth Federation mau thiawyang unit kalapenlong ya ka one day football tournament na kabenta ki samla shenrang ki samla kin thei bat ki hebren Hakani ka program uba komandar Shangpliang ubede president ke Hill Farmer Union ulalongkom ukang san hakani ka program haba ajing kran ulapen paw ke jing sokia ber ke jing persyajer ya ke jing temu jang sarkar India manwan ra ya ka an ka bala ban khang ne pindu no ya ki FCRA certificate ka bade ka lat ka bakong san ban yo jing yarap ling ba ke jing yarap pisa khamtam e haki kam mission Ulaang balada pentrekam ya ka foreign contribution amendment bill kan kata jor ya ki babon ki jaka ai jing shakri patba kinto ya ki school ki hospital ki jaka mane pat ki wei pat ki kam jing yarap patba ki bashania ha ki jing yarap na shabari namar kata ula kintu ki patba bekin yang scam ban persha ya kan ki jing tmu namar kan kata tangi ki kin hun yam henre ya ki emlang sa lang hi baro ko wei Hakujo kapor uba komandar Shangpliang ula aimin siem iki samla bat ki hebret bakin board ika nuksa ja St. Francis di SCC da ka ba em ka jinglong ka ba bha ka akor ka buram ka jing e ka mei maryang bat ka jing shakri hok ye upat ba komba St. Francis di SCC ula le ha kapor ba udang em hasla perthai Hakini kesngi la sakhilang ru do brother Colentius Wanyang usamla telang welding Wanyang ubede president ke Franciscan Youth Federation Mau Thiawyang unit ringkat bat kini ki kpa ki rang ba shnong bat ki babun ki patba ki balawan ban kershan ya kini ke jingelang bat jingele kai wala kata kalau mau ifnat aku kata-kata. Di kumalau ibadah kalau Francis si bukuy udah bagi ai kami Maria. Tinggi dot hari presiden juga Hill Farmer Union baju ai ya kami Maria. Iru iwanra kawai projek bahaya kami kami batum di penjengam yang kita kita. Untuk diri kami tadi ini adalah Kejilong kami saat Facebook dan mesin konsistensi. Kemudian kalau kami kapal, jom kami kejindap pras pasnan Francis SCC bakoi kejing klat juga, udah kejing game rumah. Klat ada kereta kacui nanti kita fokus kalau ada no. Kita hidup kalau Francis itu kelana nak ada kerja, kelana dan keloy beri banyak bahasa kerja. Today itu patron of ecology nak kabar laau nak UNO, ni nak kabalang keloy kalau today non sumber jangan le Maria nak UNO itu kalau proclaim itu today patron of ecology, patron of teknologi saudara sokon jangan le Maria. For that reason, nak takadaw yung Francis bagi ibrada ako Italy, lapan kamti yaki bakin pwede ki lang petang ako Italy, yung sacred forest, anegi forest balabuk na banon top ay gede balik ng isya niya. Italy yung kidang lagi Kristan na salah ng juni pun, dengan kuah bangi kum kirupai pa, ini banyak persong lang, ini banyak persyan lang, baya ngatrai nilai ini kinong yalam niam yalam pau baju persya ni FCRA ngaruh kum samla jo kadong katrai gamdai we dari tam komandar Shangpliang ada yang Muslim ada yang Kristen ngayang persya ya ka sarkar India makan penlongan ya ka FCRA kabakhang ya ka foreign contribution kamtam hakabai ni baka cintai mission na kalau school na kalau hospital na yang cintim ka baka jamsi dalai nei ruam ningin Indian kum ki kun Kristan cuma celame kalian yang pergi ke pertai yang pergi ke India bagi persya ya ka FCRA
Kapakadon kecing temu basyal dan kata ngintip dan rei nilai i kinong nilai niam balai genduk ki bor soka ngiru ki kun Kristen in persya ye de ka ai temu kan wanra payanan namar ba hakari kasi ke jemi ki banno senian ya ka pule ka puthi ki dai lengba ngila ban bagi mission jadi palang per jin dalam nondon ki mission lang bagi palang ki ban ai ke jinghikai ti nublei ki ban ai ke jingtip syapang ka jingai bat ka jinghikai ke jing ya ke jinang ka jingstan le sengin dang sa dum wat hadu ta tengim la ban hoi ki kata ki security da ki wei kita le se ki de ka jing concern jeng ka government of India hari ngai hidup ta ki Kristen kimlong ka threat kalau kibriu kiba kemesin kejuti kalau dah kemesin menyerap yekiwe mandai kilang salang manwara kecingin kamdon gono hanga ngampi kadon ka threat pada kadon ketika foreign funding habaki ai shi school shi hospital pada ban shi palang kamdon gono ngin pha ni kubor syaka government of India pada lele dengan pas yang ada bil ini scam jinge kon jong kinong mikmat jong i kadong kathai setelah ini kinong mikmat kin yang persya yang kene ai ban ini scam ka sokar dia kan sengap kamle pas yang kene ka ai sashi sen kamar ba kadai related no baka jingem ka ba nidon mission per ane ini i ba kadon ke jingdu nang kadau ngar haban kran ni yang ngiru tungki hon kiba yadan benda lang no maka kumli Kristen ini ban yang persiapan tingkat kinong dalam yang juga budai ban penolakan ini ka an tu ban mara desa sisen ni kipok yang ipi ba telang ka baga kadun ke jogi berkenang do di kejing simpang ban tulisman kinong organize ini program dei ka kemlang kesalang ni sama nasional katau kinong ni kita ban yadan benda ban dei ka dong thai sashi sih, boleh sih jalan.